kushenya ubundi hari twayenda ngo tukore siteka tukamushabaho umutura we cyare cyarurengere ikiri kushangwa muri Nyaruhanga Ward, Rubanda Town Council, Rubanda District, akashangwa 2011 ukwezi kwa kana 2026 hanyuma yo kumara ibiro bibiri havuzire umucyara w'umugenzi Doreen Friday nagira ngo mushija we akabure biro mwenda ukwezi kwa kana 2026 kandi wakaba natekateka ngo ari mu kushemerwa n'abantu wanebe kansi biri hano nawe arahinga mu butunda arahinge mundi kuzaba shamunana yanaba yaza kwibuze sete zeye mu mugwa yagenda na bwayira twatuye nakabale ruguroku namutegereza yabura nagambira abana tutaye tunyame isho ogara barokwe bumwe alija arayabweneyo kabateraga nabe byoma bunga agume nabo kubwasheshire yabura ubwo nagira ngo bakagezaho kurondo mugenzi mpaka aho bamushangira afire rugura unangwa niho mukazi we yaramugarukamo ngo warange sindro kunimbi ngo gutiyaje ari kutwarira umukazi icupa cha soda tinse cyaragara baragumizamo bataramenye kiriho barajaki baritahira natwe kuyatubalira basonga umutarondera ali muze mu mabare niho no mushija wa ifa ni Fred na mukekuru wanjogu n'abana banje baba liruka bararenzera mu mukoce habisa mukanya kace kuba kayemerera ndahurira yatere nduru ngo bamubona afire bwanyuma hariho abakwasire bari gutekatekwaho kandi umuko mugenzi nagira ngo ubuzima aba bantu biniki bari kubasa ku bantu bamanya amushangogu hagwa kashatu niho baba baratutumaho turazayo twasiba tubategereze baja batoriro kuno kungena abo bine fayiro zaikasha 11 bayija kubayije bagamba na muzeyi ngo ryako rigweho jona bace imana baba bariho baramara twakwato muhanda twata nyongazo mukuba tekire ndenda kuza yongeye ndenda kushaka kuyikahisaza ndahurira umuntu yantera ngo Andro bamurekura Friday nagira ngo ibane wabire narebere kayona y'abana bana kandi ntiyase yabo nince tu yari kuhingoge butunda harwe turaja turabona yesete aratereje joma nibyo twaturabona yesente butitibika ngero kubitera no ninye wo kwigvanaho kale anareberera abana Ukurujira arishe wo mugezi medad kacekorera abapolisi bakamushaba sente omukukuraterezo mushangogu kandi yabahe mitwari 13 baba tora hadisi twaza kubareba niho wabaragira ngo umwene nyina w'umusirikali alija ngo ari kumureba baskwiyamara niho yaraje ngo ngiye nushi ngo icyafire kucyafire kugira ngo umwana abana beye babona bone ababurusi mbwena bamutabani wanje ati kutachagira ki ati nababa komana ati baba komana ati jona kubirashona ati hona bojo sete nko sete zuba barondera ati jana mugakaruga mu cyhome ati nzikasigaza barebera abana beye ati timurasa kwiciriza atwana bituko kujya mutwabigira atagwa kwa natujya Andro kujya turusa ati katali turaga tumwohereza ngo yatera abantu babandi ninga ngo ajechi ayiti bose natwe niho ndamujantesho kigumira mazima cyo muntu ne sete tibirashana abebembeza tuhagambaho nabo bayureko butashemerwa abo cyabireho no ku polisi yatwarize umushangogu birwa wo kuba turibuza government ye turimo turebuza polisi turakora nayo hakushanga barito umuntu orito abantu abandi tukamanya ngo n'abantu abamwisire tukatene ngo tutwara amateka mu ngaro tukakwata abantu tukabata mu polisi kayikara barekura nabwene nyebikabire 11 ndimuka kunamara nyina akabara nata mufisha nashanga umwana yakingire nabuze kuyacingaba wenshi uburusi bamwitiri nubona arashuma ndazayo ndashanga umutumbe kuri mukino umushangogu gukandikwa hansi ya file CRB igani 13 2026 ahari Rubanda Central Police Station bakoraga gashakwa job na manyapuri omuri Rubanda